Third of Constitution to the Constitution of India, Part 500, meaning the Constitution Shudra po dim sinang biji dum tu akang day ne hiji mimi panang odling anta ba
itum ahar ci nang klodet anda halatung lancing lunai lapuan itum pan nang regime halasu ang dengyong si itum cikrong dundet lo pulatan te itum a tribe amangke Karbi a tribe, Naga a tribe, Garu a tribe, Khasi a tribe, Boro a tribe, Dimasa a tribe, pura Laso a tribe avedet po niye. Ang itum man sudra ng bikok po. Sudra ng bikok lo te itum autonomous council ta avedet po. Six schedule ta pedulong ledet po. Lapen ki autonomous state ta pedulong ledet po. Solam nama beli hansi sama panarjula. Nama bangso ka census nama kot 2026 April ciklopen tusi alang isar pen paklan kono. 2026 anikan hala bangso ka census ahot Karbi etum a religion ni ko pilo ke citawan po. Dharma. Hala religion mane pilo nim ma dharma. Hala so dharma ko pilo citawan po. Isilang orang aron barin tunlo. Non Karbi anglong ke Hindu ke 80% do. Ke hala solong si dodon po mahala so pa itu nang cepa jok sinaman po. 80% akar bila ronbari matum Hindu pe nang po ma Hindu long sa thot po. Hala bang solam le nang rafat nang dipachinita. Religion lang no. Ate osumar aficha itu hanan Hindu tai sina pinchong. Non itum cicini ne. Masih labang sonang ke pinchong kopi po sina pinchong delo labang solam nang deklara. Jadi nang taruh main di masa di mana memang so aplikasi akan pun podcast sensasi pun ada. Lasi ini tuh kadang gue dah sini lo non hajong itu masa kapulo. Ini tuh lebang so kas sensas hujong si kapula dun pulo tante lake heri meme kanjang lo. Non bisa dalam ini tuh non mati itu six itu lah council tuh bom nang lapen kaprek sambil itu ST aku tahu itu longbong lo. Sita me labang so ka sensas non la general la ka sensas itu hujong si ili tu umpan hala Hindu akas lo nang jokpon tu pamelo lo tante lake ili tu mopi ka cehegi sumprum ko. Athema non mata me population census ahura teng ke tang 1961 ahura population census ahura teng pendame Karbi mate aron barim lo lapenon honghari puda pulo kadu ko be phan tame Hindu long si dum phan data long kan kaponel di an kaponel lo pulo tang te non la ka census ki bi long bang ke li dum phan ko so long si dum phan la song indeng khi do pot ko so deng long si dum phan la ka kan dai nai lo ke long ke tek lor lo kan tui long le la kan tui ke long de lo mate la silakan dari nai long si lagi tumhan ke dowek po si tumhan ke lagi klan dak lo ilum kamat dari sini lo la sila so non la bangso 2026 la bangso kas sensas ke dohot mangke itu inglong arat doan atu mangke cicini pamenang po je nitum ke kas along ke dudunun e lake nitum ke inglong aso tum ke lake kas system long awe lake nimitang Dharma kan senglok kami ni methang dharma do upensi ili tum dak mangke tudun de dan la mangke ahok ahak itu cepak landun tek nang lasi non karbiang long ham dharma ke klaim tum phat Kristen tum puno kapre dharma tum mangke bang cicini pame non kapere meme mangke ili tum aron bari matu non nang lini aron bari non alang lesson la tum bangke pere me megangjang no athema piniani population census no bangke itum Hindu buji tokon elo itum nang je tokali hala census ki claim atum si tum han nang tok pon bor ida option nang pa option masing pa beda pada Hindu budolo Kristen budolo Muslim Sikh budolo kapre dolo itum Karbi atum adhormo bangke itu manang recognize tum tidak lo nang pawi fidel tu mana Hindu long nang si tu mana do kalan kada si tu mana jok pon ya la si hala bangso ka chini nege itu ke damtan nikan proxykep ang bong ke itu chini bedel denon itu masar mesen lo itu mana pa chini pon la bangso ka sensas ke dojia long bangke itu an bangke Hindu long di duntang an dum tame jiwang tu kan ni mitang ching phai dum dak ning phai tu pon ina la kan nutin dar so gitu lo karbiang long Karbi ricodo
lapen karbi adhormo ke claim atum dado habe hare na tum do ala tum chini lo sidame ala tum chini same li tum phan tame ningkan prop cap proxy cap ke rat phanalang tum chini ke kidel itum hindu lo data long silain na didi data long ke itum hindu long se jong tum elo ke pini ni ani tum karbi chuman na pa chini ne lo aron baring diklaim dhormo tum an tum te tum hanang pa chini kon ke lo lasi labang ke kedamtang son bang ke tum non ke bang dia sen sas bang ke itum cehek tum thek nang po jong si to ka thai awi lo dang te la ke itum karbi ner tum tum je to nang po karbizm tum je to nang po isi ba to pa jok je pan bang ke claim deng nang ko la solong ni aku ni nang te posa la non la solong alam hai non la so religion alam si dam po non itum ke karbiang long isi lo kapran ke tuhan kas apran kas certificate lo kas pen kas pulotang de son pidui sidul kas tau pipini dui matrisa house of kas system long pulotang de itum aron barin tuhan ke mema heno kas system ba ngai kas system lo te lage hinu lo jo panda kas system lo yong si kas system deh la se karbia tung buji ya data cini ne data tek system bo pi pan ma ala kas munit kang tui kang dei ang ding along yun si ilitum che thap dum lut lo pulotan te la ke ilitum akang dei ne si popo akang dei ne si ilitum hanang bipo la ke mu penta ninja lo salam la ke itu akang dei ne nang bi si itu mangge autonomous council talong ledet po autonomous state ta chu hangan talong ledet po apen ahla constitution and amended dila tu nabu la pe sonalam ni liaku ke putu christian atu pan ni li kapeli kang tu la so rss atu ke kipu india ke doan ke christian anda hindu lo busi putu la puyo Muslim Christian atum anda Hindu lo usi putu. La putu dek pulatan te la si Christian atum ta ceri nangi. Kali ne tu Hindu kali puke ce pudun bek nang po. Ande Hindu puka pia bostu lo ko pia dharma lo Hindu pu la so lama bangke Christian num da chini pe mena lang lagi. Hindu pu pilo Hindu puke lage mopen nelia pranga da puwong di de dharmo ke jatni do pu kaya dharmo la pen inut vet ka prosara dharmo Hindu pu la ke kaya dharmo pinak la ke la si Hindu pu te munit a kaya talo la pen adharmo talo munit a kaya ke Hindu pu lo adharmo ke English pen ke Hinduism pu la pen Sanskrit dengan pu Hindu pu lo la pen Hindutto pu bodi ke pu adharmo pan ke Hinduism ke English pen lo lagi Hinduism pu abang ke Hindutto pu bodi pu Hindutto ba Hindutto mong talata aku son ni do tulanti isia bange Brahmoino Hindu isia bange Hindu bino lapen isia bange Brahmoino Hinduism Brahmoino Hinduism boleh Brahmin atum Brahmin atum kapincong a Hindu dharma bang la bang hello dangerous ne bang lo la bang ke la la hello ne di puang tu na lang pa sulan Neng 2024 ni kan 2023 ni kan isi khana parong sia meeting do rata serious meeting lo জনজাতি ধর্ম সুরক্ষা মঞ্চ আতুম দা কার্বি আংলং পেন কার্বি তুম দা দুল্লো जे कार्बी तुम हन के पालू जे क्रिश्चियन तुम के एसटी चित्तकलम लेलो रके तुम के अमिना धर्म ची उबो पे से क्रिश्चियन ने दाम पुसी तुम आरएसएस लपे नमो पे न धर्म जनजाति धर्म सुरक्षा मंच तुम पब्लिक लो मीडिया लो निगे न तान तुम यूट्यूब लो थेलो मीडिया लो थेलो नि हाला तुम पुलो क्रिश्चियन तुम के अमिना धर्म ची उबो लानोला अमिना धर्म Kaya dharam jiwa bukan si Kristiani itu naton anke STJ taklong lelo pusi pun. Yalah soalan nang rar mana pamanggu, ente hala Hindu kaje tokatung ke komara dharam lo. Lapang so question mai itu mana pamanggu.
Hindu ka cetok ke Karbi tu mar religion ta kali. Dah tu deh tu tolong elon. La solang putar ni kan sama masih ni. Pathani masih ni tu. Ngalo. Guwahati lo memang. Guwahati lo kana para lo. Lasi kapal mangku peri memang kanjang lah. Laso lama aku tak bawa itu sini plodi plodan pe. ST jom si Hindu lo plodan lagi general lo mati di. Plode dak jom si itu dun lo plodan pe. Labang ke itu ST tolong lewek lo. Di. Lalu si tame Kristen po dorong lo mengalah banyak kali dia busati. Kristen po tu mangke lagi ST punya top tulong lah. ST punya top tulong. Aron nampen ha Bible long si top tu. Pirti kijut anta tribe ke tu bompo pusi ada ke top. Lo tela dak itu tribe ke top long lo tela ke ST pan ke thanda lo. La so ku tak sik sidu la lo tu long lang pam me lo de elong mai long pes long ke top lo. Di, ada sik sidu long pan ko so pes ne ni ni ngabe so. Ko pelang mang. La jong si Hindu dun joi lo lo ke ST ke top long le. Elong le. Dak mata do. Do lah. La sik sidu long mata la. Sik sidu orang isi bangai 1027 apa channel. Tema pori long we. Ambedkar sing ningge lah. La si la bang so ko manghu bangge kemanghu mana itu karbi itu ni manghu dunia lo. Manghu sih 80% oke. 80% lo la penhala so khana para meeting long ta. Karbi itu kita nai itu ta dunia lo. Dunia si kroy dunia lo. Lapi. Lasi alam mengi clear nampo. Itu miong si Hindu long dun lo tante Hindu pasti itu accept lo tante la bangso 6 lo ta ke do bomnya ta dorkar avelo. Autonomous council ta ke do bomnya ta dorkar avelo. La pen autonomous state ta ke hanya dorkar avelo. Ate itu mana tu jika kilo lo gende ada si dudun ko lo ge. Hindu long dudun ko gende. Kau mandirin ki mana si dudun ra jago. Aku hala tuon bong ke munira khe pulo mati. Ang ding si dujok pagala si dujok. Krishna si puanta la puyo. La pose la ngai Krishna ke pualang ke Hindu teman ke kroinan kok pogente. Talan. Na hello. Nasi na itu mathanoi. La bangso census ke serious pi lagi. Lagi lam solan kali nang likhe nang lipini jiman le nang itum cheng thip aret noi. Itum chomongkana ceng itum thip hekpi noi ini tu culture hodas kegil tu. Nangli caste system yang si hala bangso caste system yang si nangli kilu tu long lo cok tu tante itum hala benak cei pandang ke lake etorok ci lake ningkan farota itu mudah deci. Non itu cici ni pelan. Cici ni si tu 80% tu jual kende. Kalang hala 80% 80% ang komal tu kende. Abilong Hindu kali ke hala. Oh. Karbi saya sih. Karbi atum 80% karbi atum hendak itu je tapi ni anda itu cici nelan. Itu people bang polo amnek perang pena. Normal itu nek jang het asal itu je tek long lah. Pas itu pun ninggi bang kan lo. Ipu dalam Kristen dong ke esti tolong le tu. Langsung si non RSS utama ket motor lah si pon lah piti. Sila bang solam ke non lo tek seratum la university ke cari ya tuh la pen la research ke kemo atau PhD kemo ta la bahaya pun takkan itu research ke fani lelang teman cuning di kantor mati ke jongdam si Kristen han jongdam lo lagi tolong lagi ke hong hari ro aron bari itu kalang ahok lo kalang lo aman nil itu Kristen bu kita edi nil itu son itu katar po kai bange ning oi rui lo nito bange lo bu ya ate mala imu pen pu bom le di Hindu pu ke munira kai lo mati di ane karbi pura muni ka khai lo mati di ane ku pusi inudvet akarbi le Hindu akhai de jeplang dun karbi akhai de jeplang dun bu ke thekte de ji isive ji lage either alangli inur muni either Hindu nang po kalite karbi nang po la bula chawai nang option do lo lage karbi ma Hindu lo la hello Hindu ke muni ra khai pina kente Lasi nani tum kami la mangsola munti noi la pen non la form ka fill up long anda admission fill up long anda itum ceri nangko Hindu bangge itum je top 10 bangge nutin ta la bangso demokrasi aja kong nani tum cepaklan tek nangko la bangso aja kong bang si la so tuting bang la no si non adon tu bangge
tumi degalong alam si hepe tu tham sinang noren apilo Assam chief minister da pulo je Karbi Anglong hange super state yelu atau gamenata budget Islam lo kita apa orang nak pithay lo kan autonomous state na raket the si super state sila kumana ja compete lo ende pide pulotang te la ana ja compete helo pulotang te people on the PGR election le dete question hai la pen hala Karbi Anglong autonomous council labangso a role a act 6 paragraph 2 sa paragraph 7 at 10 pen polo law se selam le dete di ahok pen super state lo tadi udah na bukan deh Undian ako. Sita labangso le dete putha ku people lo laki ile tumhan nangkelang rem at bangsi ini pula sila soba Super state pula de state apart also state pula jadi ante Assam governor banda transfer float ta unangi alam Assam apart ke unang Assam chief minister banda pisuntuk ta unangi lapen lo da tum sila na pula non election na tum sila na pula himonto lo nami akam na lo ga kalang Lasina ni hasa na ni putha la solam ka ra pa nek me mesita iltumhan mangke thera thumi me khanjang kalang you dead lo mati itumhan pulo India dead long itum Karbi Anglong la pen MC Hills nong de mahasau lo la hini autonomous council hinlo abarin nai lo aja kompet hinai lo si de mana pulo misen lo di constitutional thing ben tum long dun lo labang itum da ningrong mimelo itum da Karbi ke pen jenglok Kei suduan Garut tiwa rengma khasi jentia da itum Karbi Anglong durat anda ko pailu si itum mathal sida non itum da Assam chief minister itum panason da son kan rek joy penaliku labang ke itum han anak kei barim autonomous state autonomous council barim laphan itum han underestimate lo si kalang teklan da lo nang banding lapen ku people lo pa gelang plot ke gelang plot apon bangke non amat ke itum Karbi Anglong autonomous council tumin lo kacari aja kong ke hinai lo da itum Karbi Anglong ke hala kacari aja kong kangi tumbang hala tumbang constitution aja kong kacini ne bol mati kali mandi sa kalang Pinyani Delhi le parliament long le itum ke dam ni ngali lo mati da council long itum rules ke frame aja kong dolo di aron ke semar aja kong dolo di sita la Himonto Biswa Sharma la pentuliram ronghang tum ke claim bang piloma song throw atum phan han chini ne constitution aron hala tum ke to chini ide lo tema chi song ning pulo aja papak lo hala tum han pangrum kon pen han Delhi pon si 6 sigul aja ko handak pasrenda da kuan si gilunang lang di lage la si itum council long kacari asong ja tum ke thek the ka chini ne kan si pinyani tum han landa bangan ku hai de lan ku de pianda chi kroi dum tulang ni hoi tulang di Richard de dum tulang inun asie manda sie alang arjab dum nun la me thang lo alang phansi bang underestimate lo alang phansi bang ka alang phan ki pulo ka kondem lo kan don lo landa hoi po ku je jogu na por la lasi council long kachari tum ke aja kong ka chini ne lo ke thek the lo la so jok si pini tum han la han tum na pulong lo na holam masih disapa na chula autonomous state tribal atum han pide lo lotang te backward tikpo lost tikpo pusi tu ha kachiren po lape itum han super state nang that si itum people autonomous state lo isi ninge do BJP alida atum kaninga atum halang BJP alam ya ke hai nomam na pulo labang so a super state long si medical aja kong tadolo medical college aja kong tadolo university aja kong tadolo tapi ini dolo pulo ante dolo pulo tante autonomous state hala bang so super state pusi pulo esa super state pulong ke constitution long talebo la sola mana kata super state pu constitution long kalau so artikel long se tok rumah labang so rak fan pasinta sana super pulo de
state apart so se pulayo super bus penige bus jong son kali into muncak kasi super bus son datang si super state pulate state apart so se into itu muncak pasti council ke lage super state kali tu ke lage cethana kam da vetat lo lage aprang apart ta non ge run tu muncak lo non la tuliram ramhang tu ke cari ho da bang ke run tu muncak terak me muncak lo non bang ke lapen jong si alam litum pulo je medical da dolo medical ke dolo doctor dolo ne avelo ne hala dak machine hai koi dolo ne avelo ne la bangge ason pregalam keplang tu de dolo la bangge civil hospital la nanda dolo referral la karefar hospital chorana lage dak pen ke toy dak ni ke tunge un elo hadak download ba athai chorana dak medicine hara sonam na dak aku arve jang te lage lang peng tu la pul ting su ha university do po avedet ke university ke Moner lo hetan ni ninje lo university non anda vela la ke difu campus chorana a vice chancellor dakle ke du kali a head office dakle ke du kali ha bongo sena tumari deng sia silchar sidu non anda itum phanang ping tumte sita pu ke no gound assumption ke university ta do atlo hojai ta university do atlo independent university ta itum bhan karbi itum bhan ke lang plot ke lang rock pen job ilitum bhan ke university anta full fledged university ke na pedet la pen ki pubong e super state pulo setahapu ke engineering college ta veda law college ta ke dobor I la ta pakaka abinong kalilan non anta la pen BT college anda ka paveja kam si ke claim commerce college ta velang science college ta velang ladak di phuan ta velang ha hamre na bangela ke college anda avedet putak avedet lang ke la son lang la si super state ke jong he sita kalilo la pen ilitom ban la numol momenti pu autonomous state lelong to logrote super state ke embodied popo itu autonomy ke embodied po backward to muchak popo la ke alam ni kan ninje thap lage alam ni kan ninje la po hello bongo sena bihar sena tum a vote pen alam ni ke hai kan tum la na hala bongo sena bihar sena tum han aning parong po o la so menit ke 62 birodi si ke claim lo lejo to la phan le pe hai na ये पूरा नॉन इलेक्शन vote alang lipan vote ka PPR dia pat la se ani je angala itum card bi atum la penala ring mana gata moman ni atum ge pendak garut ado pik la bukajan area ke angala tum la pen akapreta atum akhaida do ola angala tum ye thang da chini ne jo amala bongo sena pen bihar sena tum kape hai kang tum ge nomul momin he loge di अथवा नुमोल मोमेंट के शिक्षितों ला विरोधी से क्लेम लोग है दी लापोर अलग लिफान के पेहाय अलोंग सी ला बोंगो से ना बिहार से ना तू ला पेहाय कांटुंग मुन्नी तो फांसी ला कार्बी ला पेन रेंगमा ला पेन अकापेर गारो मान आदिवासी तो पिडुन दे दे तक लो फिनिंग बांगे अथवा अलग लितुम दुप पिगलो APHLC लोग सी नंग दुन लाप लो पेन खिलौंजिया ओकोमिया तुम ta ilitum no sinang dun erlo setala bongo sena ben bihar sena to mang tu ke cetana ling setala ke asamis to manda chod de di buzi ke thai ke mati di la tu ke la posi la to mang ke numol momin bhan ka pe hai ya kam de klempo la pen hala chini ne der lo te karbi la pen reng ma mane ne de chini ne der lo te hala bongo sena bihar sena tu ka pe hai kang tum amomin bhan se ako pe hai tu lepo ange ilitum a schedule ke ako run tu mochak lepo nalo pani ni nama soala jauh cocok po numol momin isia point dolan itum jong si article 244A pan ke hang thulul kona ke backward PG backward hook pick ko selam likaning ji bahkan tribal atum lost PG pusi labang solam kaning ji la solam butha kan sisang ho kan si di panggil tayo autonomous state ke lake constitution provision autonomous state ke long men si backward ji lo takte Meghalaya state le la no
example lo kente Meghalaya phan ki picheng ke itum hills autonomous state lo kedi hills autonomous state pensi ningkan isi ini occupancy full fledged state ke long 72 pensi long la di dang de itum Karbi Anglong phan tame nang pidet de kos lagai ko kusire siro ilang de kan angsong state full fledged state si man ko kente ini future la pen imethan ki claim ya jakong do ko ge hospital hum kwan ma ki de imethan jakong do ko ge orang luar saya kita itu masa saja kong do bom bukan, di kapre business claim pandai itu dapat saja kong pipon long bukan, lasi autonomous state lagi constitution long tak kasuli lena yang orang tu pipon belo, India constitution dan siwar itu, nanti lagi isi kei pan kira isi pan, bang det pelanggan cerai pan tu si 1969 dah constitution long pipon bukan, dia provision. Lo kan dia yang sila kama wik la pergi sungi nai tu pipon bidet boleh. Sungi le nei pasal dia nang P2F boleh nak. P2F boleh. Hey no nei pasal dia nang P2F boleh lagi. Lasi kimin nai lo lagi. Non itu maknya kimin nai lo laso posi itu kihanta non implement dia pada sumprung lo. Kisum na sumse. APSLC yang si power lang lo kan dia autonomous state kihanta sumse. Sumse lagi. Ha parlimen claim ni ke lagi. Meghalaya lo tak sumse ni masih long le. Election siapa hai lo bangkre po MLA tu. Oli bangkre kombo. Bangkre ke ke jengo Shillong ni. Hai lo. MLA तुम resign लो, resign date पे क्या लोग सब के मांगो तो मस्ती पीड़ित लो, resign नहीं कहते, MP का resign नहीं कहते, हालां बंसो हो मेरी इक्विवेलेंसी और तो मस्ती के बाद बोलम दो, ये काम sampen bude, I brought peace, I brought a state with in peace with a flower, Lasi constitution with a rose, Ningkang sam nanti bang, cipi ki cipi jang je pin pen, kace song pura kace teng je chok abe pin nanti bang, state tu cipi long lo kalau tu, non itu dah lasi KM ini, non dah itu Karbi Anglong 2019 itu parjak tulo itu masalah leadership pen, sahaja kata leadership itu parjak tulo, itu dah lason sih kace song kan peaceful kan sih kace song, democratic process ke dalam sih kace song, rally, dharna, pro process itu ke dalam. Non-violence boleh tu claim kali, di, lasi non-violence boleh claim. Violence boleh claim kali itu, non-claim mati lahai ke, lasi itu non ta aron nanti masih claim. Meghalaya tu son maka jesong, halah soteng itu jesong lo, lahan itu APSLC Council lo, power ini lo, Assembly lo dam lo, Parliament lo dam lo, tu tante kilong leader jalan abe lake implement back polo. Kilong tang si, bang halah bang sebut ke dengdunde autonomous state. Asyik APSLC kalau ke high de dengmek cepat neko. Pendari selam sahaja yang jengtu na. Panisi BJP atum Delhi dharna nodam lo tuliram ronghang engagea ponlin lo tun BJP spokesperson masih nilalang ingin nada Delhi la bangsa protest long dulu. Jela bangsa autonomous state ke komada pansi ke panong pima komatum si la bangsa autonomous state ke hang nangima hala bangsa lama putra kara pana clarke. Pulutan de la bangsa autonomous state tribal aphan ma kumar aphan osabi la bangsa lanan kita alang tu non tribal tu handa provision di pon bangsa autonomous state alang litu ningye ni tarjulo no pri autonomous state long lok lo de tribal kali kecil tu anta election tu long po pasti ningye tu la popula de autonomous state kali de le lage akam de avje de Meghalaya tu mesti bukan Meghalaya avje kya apra ahu di sido mau premalong isia constituency general kecil tu man pidat tu karizap pi kali pidat tu amat non appear cn tu dat lo bang cuma ngadu cn tu dat lo khasiat tu la pension nak kaksi Nagaland ya ahu di si di Mapura lo general tu inut tu si hai tu dat lo muslim muni la tanon nagatum la ta papa be tu dat lo ada ke kecil tu man ke isita be ada ke Nagaland ta be la pen Meghalaya ta be Karbi tu man bote tu Nagaland ta la pen atik te Akarbi tu le la riboy ke do Akarbi tu le ani si pet pen claim bo son te hala tu da MLA ta isita long nun long ya ta Asilam kitu si autonomous state la BJP jong si autonomous state nang pi pelotang de ningkan kris kan ni. Pini yang ningkan kris lo
Karbi Anglong arat habit haram dam apran amoy dapat jail dambang damlu. Ningkan crazy BJP nang cari tu. The people ningkan crazy yang autonomous state nak. Laki nili pudam nang kau jaka sud nili si chief negotiator lo mati di chief spokesman lo. Hala sehut nili tu manang tandun vek lo lah tu ke. Atarita nili army dan nili pudat itu lo. April sirkep army 2015 na ningkan. April sirkep army. Netum han siddhat nang pudun lo. Nili tum la aprang ke Rajnath Singh Home Minister Panjatong lo. Rajnath Singh pen a photo ka tulita ko nan niya la jakas tumlong doji nongta. Hala suhut kupura Sombhu Singh Secretary Home Department Home and Political Department Ministry of Home and Political alang lisi siddha hala Minister pen cingki det apisi nilito malong wang si nilito manathan hala Home Minister pen cingki pen ajo hala bang sir ni meeting da peder muchon baji kep kedo nang dia pot baji ini si dorong lo hala sir ni baji ini si nito manang than lo kiputa la puhelo labangso a government ke pude labangso a BJP a government ke nang tunga pan ke autonomous state tanang pipe benjat a small state tanang pipe pulpu tip la sorni masih autonomous state ke BJP tum ke nang pipe tuban ke putip lo lagi sarang kandak lo non arju tabe le la bangini dolang ke nilito kasi bang ke thong bang po la sorni do la nang pipe pu por ni ke ini biar advisor mana Ingat ke BJP lah cilut dun tu lah. Kali lo bang ini ta cilut dun tu lah. Ni tu jakas pen autonomous state ke wan ke tek tum si ka advice dun ko pualang lo mana ta. Ametang ni tek kang de tek si kaperi dun le ke tek hilang ma lage. BJP tum kali kita asam nulang sa. BJP tum jang autonomous state non Delhi pacingki masih atum isi latum BJP tum ninggelo. Kada Narendra Modi pena pacingki bupulo. Karbi Anglong bakon lo keban. Non lah sama dapat hantu poneli. LK Advani ka bang lo. Rajnath Singh ka bang lo. Narendra Modi ka bang lo. Amit Shah ka bang lo. Smriti Irani ka bang lo. Ene latum bang. Rapian autonomous state nang pitek tip lo tang bentu nang pitek bang santal. Rat pacingki lah. Kipigang tungnya je bang account tapi bang account tapi laso putra ke ingnek tapi me Karbi Anglong nang suntu hot bang ke autonomous state alam ke ninggil heda ninggil hai bang me di to CM ninggil hai heda lo kumane ilu bang MLA ninggil hai MP ninggil hai heda lo to hala autonomous state ke hang buka check krom organization tu man ke hang dung jo ta hai hang dung jo je ke di hang dung jo je dokle lasi autonomous state la BJP government mate la Modi non rule bomb hosi Karbi Anglong man autonomous PDG ko bagai ni lagi teglong le ni tengah teglong le PSLC pergi teglong le lang mo la schedule trap ani nang pipi putu si nang putu bom nang dale la sila BJP la apetik tu ke autonomous state ke long li lasi last option Tirthe aja tam erji keneta election hochi tum struggle se paklang ni. Election hello ahok pet a movement la so movement chare mate Mizoram soro dum chalu na hela. La son pulo tang ni tum dia ting to di. Ke me ke non kawai ke the positum piniam Karbi Anglong itu gore. Labang salam ratum ding cipitu. Mesti non ka pre mengan sona PGR piniam yang ta super state bukaci puatum PGR pin te eviction selang. Kumar kan aninge pang samia pang sila bang so eviction se jadlo lagi sara parle pathana. Thihek alam lo Thihek pen dingo lo itu singki la si Thihek pen PGR along leke eviction nanti pula ke aron along matsi Assam Land Revenue Regulation along si top that la utakta Supreme Court order pila. Ande kopia posi eviction hai hede. Atema PGR Keronia longke Bihar Sena tum si do tip alam mage. Hadak yung si Karbi tum sai si poson de eviction ji. Sesa non ke Bihar Sena tum si hadak do tip.
lapen ke utor borbil ke bongo sena tum ti do ti an ke BJP tum ka aning ke thie bang ke la bongo sena Bihar sena tum a vote election vote long lo de la tum election high bompo an ke cholong bompo lapen det Karbi Anglong along le chu jorlong bompo company wan mat company tum pa cherai long bompo lapen ametang tum ban ke la tum han ke mangala bongo sena Bihar sena tum si kachupang reng lo po jo la Karbi ametang tum ban ke la tum ban ke la ke aning parong chen chan si bipo la tum ban ke la history long ki pudo ko pumajong ho to keep them in good humor. So CM, EM, MLA, Minister, MP, tumaan ke Karbi Anglong, NCL spend West Karbi Anglong tumaan ke, they will keep them in good humor. Good humor. Mane aning panglong chon parong pro po, laila lato mamay, lapen latung pen abahire ang tanan ke Karbi tame. Jat englong masuk teman ne halat teman ke kapiduk kapisung along likiti la ansi klep apple ke muadu ke la ke bongo sen bongo bumi ke plang vek pola bangke la son pansi kiwi non la tum election haiji pola strategy election ke thek pude ke pu election politics ke thek election se ke thek pu election ke thek kaliloti bang sila tum phanga ବ୍ୟବହାର loti lage bang hala bongo sena Bihar sena dung sila Karbi political la BJP long ke do tum han ke ka ବ୍ୟବହାର la ke bongo bumi ke pincong ya pa la sila election hot Karbi inglong arat ke doan la ben as osom Khilonjia Okhomia ke doan adivasi ke doan atum celang petra bongo sena Bihar sena atum ajak kong kaperem det akam ke claim la election BJP pan paperem det un ide Karbi Anglong ke rat inglong rat tumpan bongo se Khilonjia Okhomia tumpan adivasi tumpan rai un it la ke isumen pajak ne le isumen pejok ne lu awalam lo sinong nang si sang long dam ko pijut si me solo je itum tribal ulam Bihar pen ke bang tum tribal atum a political right nang ti job la pen land right nang ti job asik sigul nang sa tip anda itum sentiment ave council lo nang lu job anda piniani anda hang serbang ave non Karbi Anglong pena langsung nang seplan non la bangso ke hang mun ser aya anta EPSL sia tu mancola pini Karbi Anglong social organization ta tolo je Pawan Kumar ke Bihar pen ke wa muni da ke election ang thudun long le pinyalang ye fan me fika hai bang lagi ikai koma lo EPSL sia tu pinyan karjap thib bang lagi labang so lam rat tu pinyan ta munsiam de tribal atum a political rights nang chi tribal atum a land rights nang chi halasol land right nang chi jok anta pinyan anta student organization mata aning punte labang so lam nang itu nggak banget hadap sini political right nang itu apa ke bihe kasan yang cemat halo la solam ang sini li ke kwasini la sinon kita si bangke kene lo nggak lasan dulu las dingo lo longle no la solar lam ne longle lam kita nang kita lo ngan license ta len non Langlok solong 5,000 bigha afan Napier grass abab ke hiya fan council atum anak survey damlo drone pangjar damlo halabang solong leke kumane adani afan si itum kipi afan si itum itik pima ambani hasila bang solong letum Samson si inti alangli cepatu krup penangawanti labang solam council to reply to take on the picture menang lipan hangka 5,000 bigha non lagi itum solar ta dulu hai stan non akimi as a survey kamelu la samelang solong 5,000 bigha ke lake kumane
Bihar ben kela halong lete kalilo, UP ben kela halong lete kalilo take kargi lapen englong masuk temalong lesi bang naga panong pil. Lake sidul ben naga panong pilong lagi. Constitution ben naga panong pilong le. Labang solong leke komanda dan yang balik panle panong pil labang solong nang le. Anta people sila sonang ceman lono. Lalu itu kado ko beda ciri lo. Karbiang long along le lagi fertile pig along le. Amasi ini tu menda karbi itu pusat ke dur pen kami itu metang kacik claim akiti dah do bom long dah do bom claim bom. Sida government tu people orang take long dah kelai dua akiti. Pineapple hinodak mah. Fresh pineapple hinoma, besen gede. Ente karbiang long Assam Chief Minister aja pulo second largest production in India ke pineapple ke Assam state lo pulo. Then almost 80% to 70% of pineapple karbiang long masih supply lo. People pineapple long itu hana ingkur kom tera. Orange long people itu hana ingkur kom tera. Jaru kiti long, nohok ta itu teglong le. Oh, jaru kiti long itu dah mena review long ni. Dah people itu hana ingkur kom tera. Hanso, international GI tag long elo non. Hadak itu man people neng tu ponte. Lemon di, lada GI tag long elo 2019 ningkan. Bamboo ta itu isonver bamboo dah kali. Cekso tado, ceket tado, lapen atere tado, arthem tado. Variety sa bamboo do itu long. Hal hai itu man people neng tu ponte. Hal hai ekonomi je lagi, heno ekonomi man. Hal hai lo fresh ekonomi lo. Council revenue dah lah fresh revenue lo. Athema hal hai kiti pen make ok pranda hinuni. Di kali makalan. People lo sini fresh ekonomi pemain tu ki pudam nang kok. Lo theda itu long meo. Lahai hui long le itu mana pacing tur lo tam te itu ekonomi ta itu cingkur porong ta council dah revenue long por lapen itu ta ok pranda mi senji. Sita non ason barni hadalong. Meghalaya long ni iso solang baklang tunde. Meghalaya long hapu ansong natang long de. Non ta environment fresh piglan. People lo hadak ake no industry lele. Industry pollution masih abe. Lasi non ta munitum tampo silong tampo non ta jacket silong mereka. Environment mipik hapu ge ateme industry lele de. Ta barni hat long ke ningkan koke frank ke JJM Nichols Roy itu dah 330 kilo. 330 kilo lah bangsa teso, ha Bangladesh na supply lo, ha USA na supply lo. Lah dah 300 bangsi. Sida meh lah bangsa ho kupi pine ma teso aeroplane crash pine ma pige lene dah lah. Sida continue to me mati, continue to the job industry pona ada job non ke Barnihat ke one of the dirtiest city town le. Angge Meghalaya long langka. Cleanliest city malin lo, people ada ke cleanliest ke industry lili, di, lapen ada environment fresh bi, han le it ada me, nang itu ada dalam tu non ta alu dah longi, fresh alu katu ko beta ada long aja, environment mipik lo kain tu le polo, arwe dalang na juga polo, han ki dalang juga polo because arwe kai dah dohra, kai deng samdo, han ki silang dung itu rende bukan mata yok polo, di, tabani ha gino nasan kali dah lo. Dak non bemar kaduk ko be kiso da dapat silong elo. Di cancer ko pini-pini hedung ko kiso dapat silong. Lasi itum ke landing la hello. Industry lo kuma pu dengdur apa lake imithan civil choki. Kali masadi non barni hatta bangwir chok lo. Ini tu dak pen itu report ke long te ke daina roof ating chikim lo tan te la bang so ating ningkan ini yang padang di. Wak lap tu. Ane dai tinyong si ningkan ini kau orang lap lu te itu heart, kidney, liver, elahai tu punya organ si kuan si kelas ting unji mati. Kang dubok tulang. Jadi memel mati lagi. Kang dubok tulang. Lalu. Tinggal kantang si lakat prote. Lalu. Lasi bukan yang lagi polam lo itu apa non bangke dak itu kacuk tiki hega hormu pangen pati kilong le. Sida hak company tu man wansi itu kacuk tiki bong makiti ampe cewar nang po halas itu klaim pinai. Gumano klaim pi ke? Katar sarkan gali nani pan gali tuliram orang pan gali. Ke klaim ke Ramdev Baba pan. Godrej Baba pan. Adani Baba pan. Tu masih itu klaim pi. Lagi itu man kimisen gali lo kadi. Itu long le dah lukson lah. Kiti klaim pi cita hala tu masih klaim pi. Sok ke itu ciri long deh pokok. Halas si bangan cerai lapo. Lasi
ini tum la son pangke council tum claim chok che pusini tum jong tu non cethana koklo Napier phanda me amu nang 5000 bighas pulo la son dak taxi palm oil phanda me ni tum darjilong tente 1100 crores of fund West Kar Benglong ke Godrej of funds pilo la pen East Kar Benglong ke Patanjali Ramdev funds pidian lo pusini martilo pulo tante company yang si hinga company si East West nang set up lo pulo tante la company tumke dake arian se wangwe alu got hajar labor ciwanji di hajar labor ciwanji la so teng na tum dakan doji la bangso labor pani tum tung ni bang piaron bene wan po danon padoko dere kenal gadi influx ke dogan no non ata itu minority ke dopo ang heksi bang bom lo te company nang bikok te la daksi aku influx wan tu gadi la si company pan tipi pente emithan ka chuklem guna jakong spinai Rabi blonte karbi tumpan ka chuklem munji tumpan longle do tumpan rab duno pa chuklem mo market repi duno me sen pen kodang ma products ka pali ning thai thai rab duno halbang si tum lang duni la masih non ni lada masolom masih council tum land mafia punang ko land mafia ke council tum lo athe mafia komal ro masorum lo me chudor ka council no seri deng roji land patta ka salam da council tum long sidoi te non long le ke peita council tum te a hok per land mafia long le ka jor ke council tum lagi pini non tribal tum long le patta Bihar UP pen ke na tum long le patta long are West Bengal Bangladesh le long le patta pire ta ra tum long le ka jor lagi Isilam lo Meghalaya border punoi Lahoijan pu khotkhoti Nagaland border punoi long le ka jor komalo Atala council tum jam si ritali pamit tum longle jo hai ke kumala longle jo ri ke kumala power do ke council si power do mati lesila bangsol lama ke tum da muchine ye a hok pet land map ke land dalal ke lage council tum lage direct ngi dagi a hok pelam ke sinon itu silam amen no itu molong imonto bisosarma ta pulo gun license kini apply long ya pan ke August 1 में सिपुर है August 1 पे इनके फॉर्म long को सिपुर labangso gun license kipi kopia fan lo akimi kipi chunai labangso gun license jong si PF lo lotang te Himonto Bisosarma ta penna pen mangke nang lichi obo nang li failure administration of failure lo pusi nang le panang jong nang kokpo lake sar penang pathan pena gun license koson si kipi ma koson si return bichelong na ima lapen kopi bosi gun license PF po PF nang ji pulang pilo kening je pangdak na hila laplo tang te dak kere meme ta do itu labang solang mang sar le pathana ni liga senior ting ke non akimi gun license CP nai puke la kidu betum anta gun license do mati di aprang ni pusar kisar tum a hile dure gun pulate hile popano hile a license dure license puseku license dure la sila so a license non aku akimi en tuji nangji po bangke akimi en lo de fees aku pinang le po mati di hala fees aku ka pi tuji apansi akimi a license en nangji pu la sam government ka bojat la bangke e mane ka bojat pen di tax aku ki en tuji apa la boya aning hang ben pulotan te aro na tenge hala agan ahile ta dolan jasemet alam kikit nung gelai lo ningkan ingkoi rapo ba ningkan ingkoi ba apran ilitum hempen hile pon lap lo government do police dum DC dum pon lap lo ha malkhana long sidu malkhana ke lake ha district jail ar lo sidu la sa hile hai hoi la pen achi klo jon van police atum apan la so hile oiling pasilam atiti kapi miver dia pan mamor kape chusi dia pan oiling selam po bivet nanji halai hue hile dolan lapor netum ilitum APHLC pen DC pan lobe pidam ke la pohelo
je hala bang Swahili non nang return to ethnic ke doan hile nang return license ke doan a license nomor non rat atung da akam dolo amethang a license aban a nombor cicini te license a nombor cicini te ni tum APHLC long one it not ni tum bor ipo la license hada a nombor do edia hile long hala bang Swahili ka chelong tu yapan atema hile ke poisa ben si namlo non da license ke akimi tame baru jong si government dal akimi nang tum enbek nangi pone baru endet po seta hile bang hala chelong tu nangi ateme akimi ke tum chunamun enon ke ako hala bang Swahili he hoi mesen lang posi one and today me sida one to that nangi ateme hala tum ke hala hoi hile ke itum a family hadi ha ipusar arniken hile hala hoi isi a golpo isi a history do da ning samjin lapu lapson purkimo do la itu family abang putin adon tin atu hile ke do an atung ke purkimo ta hala hile long ta do hile ke nam long ta a hile long ta do la po si la hile bang ke chelong tu vek nang ji na itu rata tum an chi hang tu ne aprang hile ke pon i er ke ar lo ke do tum kopine vi det na pu bate arlo ke do tum son chi plan no abdun thavare na po si hile pon non ke arlo ke do tum da ve det lo ke ante non itum hile ke nangji itum kheti ke chokle ma phan itum innar aparaji thak aparaji cha tijok aparaji po phan gohar aparaji po phan kali seta itum kheti ke claim long ke hile do lo te at least sala phakleng do pik a phakleng phan le perore sita a Abdun hala puke wang na tu Abdun pru anta hala tu wang wede ji kaji la pen ingnar ta la son na taxi kaji la si la ke kheti ke claim phanon ke nang pok nili me thang na nili inglong a rit claim a pot la si nili ta chini lo chu ning ta ni tu nili chu bok ke do an ke chai phakleng si chu det lo a thema ke ti hung ya ba a upai ve det lo bang aju wang ponang chu det ti ke ab dia tu da un edet lo आप लोग ने आप ए लोग ने चीनी डेल लो स्टैंड ने चीनी के जब का हिले का वेदर पॉट आप लोग ले डेल लो पेन प्लूम उन्हें डेल ना सी नॉन ने तुगे पुके लाइट हुए हिले आन नंग रिटर्न टू एट नंगी नॉन नंग रिटर्न ते डेल लो ते इतुम मत हमें में लाइट हुए हिले अंते सरकार तुम तों कुमार ने अपन अकाहे नो बचिंग किनो तो मन पीडुन एट लो मा उड़ा इतुम मत हमें में ला सी नॉन अमत अहिले लागे नंग रिटर्न टू एट नंगी ला पेन इतुम ता rat atum ta hile bang chibi pe me nang akahin no akam ngai claim i edet nang license bang baru hala a nombor apra nombor ben pamilai ra aki mila a license en seta chokji mene nangi pulotante seta hile bang chenang tu ve ki tu no si choro lo nam dijo chi bang ke ang deng chu ulo ja la silam bang ke vol indigenous de ke talon la bang su ko pi positum ka talon nang kok ma Kupi posi talon nang dek jima la keskimo la soalam tege putar nang lihat sama masih dong kecing la bang mola sedang di gun license oh gun license ma license tangan lo neta comments lang lo ho tum kaprek viewers tum like nang dotun bom tum topik yo la song bom pen karbi tum an ke itum ningje ponel hai chini la sitame one of our viewers is from NC Hills now the Mahasao his name is Rituraj de Sangdeo so juthai Rituraj de Sangdeo iltum samthong ke topics gipu sitam topik ini banglang nang English kan tham sudah no so Rituraj I will request sir to speak on two topic I'll not be able to cover more than 4 or 5 topics because the time is already constrained. So what he's trying to put is why Karbi language? Okay, extremely sorry for that. Please speak in English or Hindi so that we the people from the Mahasau can also understand. We support the APSLC. We want autonomous state. So
So you may speak in English in two topics. One of them is regarding caste census in short, and number two is Autonomous you can speak. No, autonomous state is okay. Okay. Then gun license. This is what you can. Yes. Regarding a caste system, we have heard that the government is going to conduct census from 1st of April 2026. Usually, census is carried out once in 10 years, and it used to be done on the 1st of January. But since in 2021, the government did not do census, so now they are trying to do in 2026 from 1st January. In that census, the important thing, a peculiar important thing is that census will be done on castes. How many are there Brahmin people? And how many Kshatriya? Yes. And how many Vaishya? And how many Shudra? They will caste. If we say caste, then there are only 4. There is Chatur Varna. They call it Chatur Varna. And caste was created by Krishna. It can be found out in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 13 or slok 13. Caste is created on guna and karma. They say. That is another thing, that detail we will not discuss. But the thing is that caste will be censused from next year. Now, our problem is, in which caste the Dimasa people will fall? In which caste the Karbi, Naga, Khasi, Garo, Boro, and all other Kuki, Mar, Thado, Rengma and all, in which caste will they fall? If we fall in Shudra, then there is a problem. Or not only Shudra, if we fall in any caste, it will be a problem for us. Yes. We should not fall in any caste. Brahmin is a tribe. So, it is in anthropological book, it is written, Brahmin is a tribe. So, Karbi or Dimasa cannot be Brahmin. Because one person cannot be 2 tribes. Yes. One person cannot belong to 2 tribes. He must belong only to 1 tribe. So, Karbi will belong to only Karbi tribe. Dimasa will belong to only Dimasa tribe. We cannot be Brahmin. Brahmin is a different tribe. It is written that Brahmin tribe in anthropology. Now therefore, if we fall in Shudra, if somebody make a mistake that we are Hindu, when we say that we are Hindu, then automatically the question will come, to which caste do you belong? Whether you are not Brahmin, you are not Kshatriya. Where Kshatriya, Brahmin are Aryan people. They have come from Iran. Their appearance, physical feature is very different from Mongolian people. We are Mongolian. Dimasas and Karbis and all other Nagas, Garus and Thadu, Mar, Kuki, everyone is Mongolian people. So, naturally, automatically, we do not fall on in any caste. But if we make a mistake and we say that we are Hindu, then we will be compelled to say to which caste do you belong. And they will certainly put us, if we claim that we are Hindus, then they will certainly put us in any of the 4 castes. One of the 4 castes. If we are in the caste, then we will not have autonomous council. We cannot have, because that is for tribes, not for caste. Caste people, they have got no race. They have got no jati. Caste and jati are very different. Caste has actually
one Brahmin fellow man has told me, one Brahmin, he is IPS officer, Mr. Bakshi, Haryana fellow. He said that Krishna has destroyed tribe. There are only castes. So they will put us into one of the castes. If we are caste, then we will not have autonomous council also. We cannot have our own. We will be in the general only. And that also under the foot of the Brahmin people. Because in Manusmriti, this is Manusmriti. This is Manusmriti. You can see here, the Shudra is born from the below the feet of Brahma. Below the feet of Brahma. And who is Brahma? For us, we can say that Brahma is the chieftain of the Brahmin people. We fall under the Brahmin, under the feet. Under the feet. So naturally, if we are in Shudra, they will put us in the lowest place. And we cannot even demand our autonomous state. We will have no right to demand autonomous state. Because autonomous state is only for tribe. Tribe. Yes. That is tribe. And that also previously it is only for hill tribes. Now I don't bother about, we need not bother about hill or plain. We are all Mongolian tribes, whether we are in the plain or in the hills. So this is the problem. That is the reason. In detail we'll have to discuss. All the tribes people will have to discuss before discuss and take decision what to do with the caste census, which will begin on 1st of April 2026. Short on gun license. And gun license, we are speaking about gun license. The government has said that we must take new gun license. Gun license, I don't know why new should be taken. I think the government wants to take tax again, fees more, to collect more fees and tax to increase, to enable themselves to corrupt more, I think. So they want to collect fees from us. That is why, although we already have gun license, we are asked to take another new gun license. All right. New gun license we will take. We will not oppose so much. We will take new gun license. But what about our guns, which have been taken away by the government about 30-40 years ago? It is in the Malkhana of the police, the district administration. The DC used to inspect once a month. The district magistrate used to inspect once a month in the Malkhana. Even if the DC does not inspect himself, one ADC in charge of gun license used to inspect. And it is the duty of the police to oil, to clean the guns regularly so that it will not get rusted. So I know that the guns are already still in the Malkhana. So we demand that the guns should be returned to the licensees. Those who have license, it should be returned to them. We are not going to use for some other thing. It is only for protecting ourselves and protecting our crops. The time is coming for protecting our crops. So that is why we request the government, and we have submitted application to the Deputy Commissioner also to return the guns to all the licensees. Okay, thank you. That is for Rituraj Sandu from Demahasau. So sir has given 2 important points to you, and then keep watching our talk show. Not only to you, and so we would also like to invite the Masa brothers to come and take part in this talk show in future. So thank you so much. Si non kidutsi dola, kidutsi mana kene lo, namanya indigenous bangke lagi itu. Lagi ucap anda cakap. Si 9 ni bangke
itu talon pun na alang itu le tek pen patana ke talon jilam ba notin International Day of All Indigenous Day belum ada di pangso 9 August si United Nation katame pangdak pon lo sila so teng pensili tum dak kar beng long kito indigenous doan karbi penseng lo te masa rengma kuki garo tiwa kadu ko be keiso tum an adewasi la pen philonia okomia atum han an tame ni tum chupha pon lo asinon ki wangji August 9 na ni bangke iltum aning kanwang ason pen pining prekchet katalon konji pansil tum bori pon po sila solong APSLC claim bang kubang pitoan tame dak difuan wan pen labang suka talon long nanti tong je pan ACC committee tin atuman name nilum chop hapon lo LAC tin committee pan name tum chop hapon lo lapen de mahasau APSLC committee atuman name tum chop hapon lo lapen dak karbiang long long texer tum pan name nilum Johan pon tum lapen kaprek professional teacher penseng lo kaprek atuman tame sa goreng war sa choklem pom tum tame cultural activist tum pan tame social organization do an pan tame women activist do an pan tame nilum lo so wall indigenous day katalon lo nang tum anche tong don ji busil tu chop hapon lo late difu dan nilum social media page lo penelum kodak si ke host ponjima halo bang tum cetak kon po lapen pining prekchet idui bangke nilum nyong si lo tampe United Nation Special Reporter alan tum pen isi message ni tum hanji bus ni tum mathapon asni tum bori pon nang tum yang si iltum kado wele chapatu pen junji blotante United Nations Special Reporter patame live video conference pen tum long so asia julong si ni tum mathapon si project pining katolon long kado ko berat patame ni tum pen dak pen tin talkshow pen dan pachini pon lo tarik lake 9 of August 2025 dak difu masdo si kadol yang kenong itok sunang lang don nakana jiding klipen nabji kiting balang tunang lang don pen aning cibi pon kaya pot tapi aning cibi pon po abang solam rong arar tuhan pacinem atau kan nang tu pacinem rosining cithelo penang itu mani si novel abang so tokso penang suning duni bang keren lo non apor karbiatul pening lo so tum Kemisena bang pukumat ma kalau solong si munitum kamathat aja kong kipidunai ma non helopor labang so por jong si nang ikidid lo plo tangte mo owe chongke te tum autonomous state kilong ifatum sulkumi si labang solang ning chibitu non kewangji apor ahut khai reng nangji longri jog nangji plo tangte ilitum long dolo sarjai gathar apan nang itum mata pamit kan election ke pai hangan temta jakong cipidu no usi yang mana suning rilo kasi labang so ajakong ke lompen kupit si ke claim ma project ke lake karbiang long ke long po non ason mente la an sosial ka project non itu thanda bela tham 1951 koson asana tengla mikir ben karbi chola anti pare se thanda bela labang si ilitum ke nai bangke আর যদি ইনক্লুড পেন এপিএসএলসি তো কেমান তিনি প্রোগ্রাম 2019 হা 1960 না কেমান বাংকে নট এপিএসএলসি তো সি পাচুন প লাবাংসো কে পাচুন লংকে নালে তুম আহির জুমে নালে তোমার রেসপন্সিবিলিটি দলো লাসিলা সো আহির জুমে নালে পিদুনজি আপাসিনো তোমার চুনিং রিলো সি পিনিং ল্যাপটপ সো কেলাম নতুম আনসামে শেয়ার লামো আনোট লাবাংসো অ্যাকাউন্ট অন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নতুম শেয়ার রেমো নালে তুম nang tu viewers along po nang tu tangka along po lake nang tu doa nang tu share talkshow lang le pubangai la nang tu tangka along po hala real selam de chok la bang so talkshow nang tu damot nang tu lang le pubangai nang tu viewers la sebat pigi asila reels ke selam tu ana para le chuning rilo youtuber to bana chuning rilo la bang so talkshow nang tu ta share roi reels mang ke nang tu ang si apra album po nang tu tangkada longpon po silang tu hana chuning rilo si pinang via talkshow itum sara hana churolo betum hanse sa hana churolo pinang via talkshow mesen men rara hana pakla thega po alang tu hana kiro pilo si pinang via talkshow ke tum lang le ri chakna kardo